twazo mu district ya Kanungu kandi niyo twakurundanira amakuru g'abantu abari kuhwamu ningasho kucendera omusaizi. Daniel Kamara umuhango mu byemirire y'abantu ningasho nutritionist nagira ngo kurema kuringanisa byo kurya ningasho ku balancinga diet nemwe hanshonga nkoreze rukureta abantu bahwamu ahagwe kugira ngo umubiri tuguru kutunga ibirungo byone birukumara. Wait for age indicator kushanga imyaka yawe cyo kwingana n'uburemezi bwoboyine nikimanyisa ngo omuntu ari kujya konka ombiri tuguru kusima ibyo yine okuzire ori kujya konka ombiri tuguru kusima tuguru kuyame birisa ebiri kugombeka nguniwe yingane nk'abandi eco kireteraho umuntu kushanga kuko nanagambireho wine nk'emyaka 10 nko ine kilo nkamushanje aja buri myaka ine kilo ezishome kuboyine izoshe mukwana ugenderaho omukukura ningo mukugomaka ningo myaka joli iyi myaka yone yolimo. Omuntu ori kuba narya ebirungo byona nicwera umubiri gwo kukingira endwara gutunga amane nikwe kushaba abantu okureba ngo isahani ye yegabo eshemerire kubereho buri cyo kurya ekine buri kirungo. Akabire sobanije kubona ibicoke bishatu kimwe cya kabiri cy'hango ebyo kujya biri kulinda nimwe twine mboga za green zone dodo na katis kuma wichi spinach na nebijuma kemiyembe mchungwe avocado fene nebindi bintu byona byone byo yine kimwe cya kabiri kintu cyamo buce kabiro buce kamwa kahiguru nakahansi kandi mwana buri kwingana ningashi tukweto mu jungu quarters so akacheka kama kubanza ntame byo kurya ebiri ku hamani ninga bitukweta carbohydrates ninga go foods so omye bimpaha twinemu ebitukweta ebiribwa muhogo obuchori akahunga ebiyuni nebindi bintu byona. Okurugera hari Daniel Kamara okuryega bwera umushukari nyenje naco kina kakwate kahango no kuretera umuntu yahwamu akabantu bani mutumanya ngo shukari ate yonjira abantu 8 umuri 10 nibo bine shukari haza tibakucimanya ningashi turikweta ngo 8 in 10 people live with diabetes konkati bakujachi tibakucimanya kandi tibakacebiza okwongera umwonyo mu bisomo byo kurya okurya bishaju ngo nabyo nibibahamagaraga abantu 17 ahaligana nibongera umwonyo mbisi ombyo kujya burizo ahashonga y'abantu gukora n'umubiri umurungi guhami abazire nabashabo kubatebekanisize gaberumwe amahuri enyama ebihimba soyabin amate nabiru kurinda umubiri nk'ebijuma n'imboga zirkwiragura tikugira ngo byo kujya tibiriho abura bw'inzitimo kubiteka imbarise mirundi ebiro mu runaku umwana umuhimbe bitakuri bishatu na mizi ningo bushero runaku gwena umwana sibuko umwana shongana ajya mirundi 5 mu runaku mwene shongeje umwana tugunda ushango umwana oburingwa bwe tubunganye myaka ye oshango emyaka ye tekungana kireza ine shango umwana aine emyaka 10 aine kiro mwenda so ebe byone byo nibirugaho nibijirira kugira ngo mwine byo kujya ngati mukumira kumisha kwani mubaha tumukumira kumisha kwani biteka tumushemere byo kujya tumukumira byo kujya ki misha kwani muherezo mubiri. Abantu 28 harigana tibine byo kurya birukumara kandi 26 harigana bagunere ahabwe mirire mibi. Abantu abari hagati y'ikumi kwika hari 18 harigana bari hansi y'uburemezi bwabo ningasho bahorurukire kandi abandi bari hagati ya 21 kuza hari ya 24 harigana bagomokera uburenga okurugera hakitongore cy'amagara harurengo rwensi yona echa World Health Organization gasha kwa Hweza Wilfred.